murebe hano ikintu abantu bari kwibaza. Murebe hano baravuga ngo ikiganiro aha ni kuri TikTok, aha ni kuri Twitter, ni kuri YouTube plutôt, hanyuma hano hasi ni kuri TikTok. One day ago, umunsi umushize, hejuru akakwereka ko ari amasaha 13 ashize ikiganiro kigiyeho. ni ukuvuga ngo kano ka video beditinze kagiye kuri YouTube nako kuri TikTok kagiye ikiganiro bataracyaploadinga. Bivuze ngo umuntu wakoze kano ka video ni nyiri iyi YouTube channel, niwe wagakase aragatanga. Ahanga tugiye kwibaza kubera iki bakoze bino bintu. Hano ni mwitegereze, murebe hano ikiganiro kuri YouTube nako kuri TikTok, kano ka video kari yagakaswe kamazeho umunsi. Hanyuma ikiganiro kuri YouTube kimazeho amasaha 13. Turi kujyana. So abanyarwanda bari kwibaza bati no kubera iki aba bateguye baditize kino kiganiro babigenje gutya? Kubera iki bakase kari akantu bakagashyira kuri ntuza kuri TikTok barangiza ikiganiro bakakirekura nyuma? Ni attention bashakaga, kuko kari aka video abantu bagakase kakajya kuri TikTok nyuma ikiganiro kikaza gusohoka nyuma. Urumva ko bari bafite yabikoza bishaka. Eske ni attention yashakaga? Hari ikindi kibyihishe inyuma? Bface niba ari Bface yarabizi. Banyarwanda kazi niba urumwe mu bantu bari kwishinja icyaha kubera wenda amagambo ushobora kuba warabwiye Bface bitewe n'amagambo wabonye arimo aratangaza nyuma bakaza kwerekana ko gatari byo yashakaga gutangaza. Ndagira nkubwire ko biri ari byo ukwiye gukora, nta kosa wakoze. Ndetse na Jaysqeezer nabonye hari abantu batangiye kumwe bavuga bati kasukura hubuka, kasukura nta kosa yakoze nawe. Uti gute? Ndagira ngo tugendanye neza gake gake turebane bino bintu kugira mubone ko biri ibintu byakozwe ari umupangu, babikoze babishaka, bashaka ko abanyarwanda turi buze gutuka Landrypromoter ndetse na Bface, noneho inyuma bakaza kwerekana ko twebwe abanyarwanda ari twe abanyamakuru ari twe bantu duhubuka. Kwihuse rero niba murimo murabibona abarundi bafite ukuntu bashaka bahanzi b'abarundi barimo bashaka kugaragaza ko industry y'umuziki nyarwanda yasubiye hasi, noneho bagagerageza no kugaragaza ko industry yo mu Rwanda ifitiye urwango industry yo mu Burundi ngo kubera ko ngo bari gutera imbere ngo cyane. Njye ngo murabyuka neza tariki 19 mu kwezi kwa 10 mu gitaramo cyabereye muri Mundi Center bari bise Let's Celebrate. Abari bateguye kino gitaramo bahaye Kiriku umudije agomba kumucurangira, bamuha DJ Brian ndetse bamuha na DJ Drizzy, arabanga yishakira ngo umudije wabo mu Burundi. Icyo gihe umudije yizaniye ibyuma byo gukoresha bitandukanye n'ibyo abandi bahanzi bari badirimbye mbere bakoresheje. Bageze kuri stage ibyo byuma byo birapfa birangira Kiriku avuye kuri stage agenda avuga ko abanyarwanda ari bo bagome bamuzimijeho ibyuma ku bushake. Bimutse ibyo yarabitangaje nyuma yuko mu kiganiro n'itangazamakuru yatangaje ko ngo mu Burundi batacyumva imiziki yo mu Rwanda, basigaye biyumvira amahiti bikorera yabo mu Burundi. So byo rero reka turebere hamwe ibingi byatangajwe na Bface, yari nabyo byateje ibibazo cyane. So ndagira ngo murebe kari agace gato cyane kagiye hanze. Bface arimo avuga ati abanyarwanda bose niki n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo mukarebe kapostinzwe n'uyu mujene witwa Irakoze Yves Barry kamaze uyu munsi kagiye hanze. Abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri. Ni mu gihe kandi kari agace kashyizwe hanze n'umuboroga wo mu Burundi yitwa Burundian Pharmacy kamaze amasaha 19 nayo mubireba neza kari kamaze amasaha 19 bagashyize hanze. Ni mu gihe ikiganiro cyose rero bavuga ko ngo cyakaswemo kari agace gato kimaze amasaha 13 kigiye hanze. Sinzi ukuntu nyine kari agace bagakasemo kandi ikiganiro kitarajya hanze. Sinibaza ukuntu rero aba baboroga bo mu Burundi yabo nguyu Yves Barry ndetse n'uyu Burundian Pharmacy baba barabonye aka video kagace Bface arimo avuga ati abanyarwanda bose nyine ni iki mwabwira ngo mwabibonye ahantu baba baragakuye inyamara ikiganiro kitarajya hanze batakiherewe na Bface nyir'ubwite ndetse na Landrypromoter. Ngayo nguko rero